Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homejra do ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi pole wendo etindo tu klame le podo akota le Nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Me wana bo mi so mo troche de vo yi kon lebla no kunda be chiwi ho ton dali bo mi so a o mi ton ogbe susu gege po me bo egbe mi na to nu kon yi to eta hin so ya ton lo me ndido mi to nu so po yi hin nu so po hin o nu yo nu elegbon hin o hia akpajrele hesu poto weta eneme mi nwe na mi domulo mi yi se no bonyo hin o wene to nugo me nde masono dobu na me ba nwe no yi o kan hi home to le kwen domulo yi ni gona gibo kuno to na do sin so le gbon dali to na ma wenwe o pan lo na do nu pe to si gan do dido asrome gigo ton ko do epo bo nwe ta zumbo mi do lileje mi do yi o na me gibo ton do yin o nu vena me nu ven me we yin do mulo edo ya gbedo ise no supo ise pe sigba ye ma nyon o so ye ton bo zumbo ise no supo no do nu kundo yin o nu ayigba jifi ton dali nyo na hohwe na moason na gba ho na dasu na dasi na jifi na yin o fito na yin vino na yin o grandpapa grandmama e makayin mi kere utu ezumbo Kristi Jesu kuna mi ne e kuna mi na mi singando no gigo eton me kaka doi to le trede na wa soto ayigba jifi bo no ayigba jifi to le po na wa juai mo asrolo su ina hete ta iri ozan bo mina mo gigo no Kristi Jesu bo me yisele mina ipe to asrome na no olon gigo to lo me po na o hwe chanwe hwe cho mina le ko ayigba jifi bo na ta hwe na me ma yi Kristi le bo ina so anale me yi Kristi bo ya son Kristi ton wa do glichan me to ngbo me we ni epon energy ino mo eyin nu jo nu kan dopeto ni tindo holta no ton dopeto ni tindo olen kan to Kristi Jesu pataki dopeto ni tindo kan chicha ngbo ton podo gbigbo eton po nando sinto peji son lo me ngbedo peji son lo me e ma fa e ma di o to sisa kere sigba ino kona tukla ino kona wedele ma fi ino kona nbia wedele no kona depo sigba to plepo me chiwe we mo jo eton no nde pepedo mo ma so yi nkan to ho na me clear won he me de gbo kuno ton koko na mi jinbo na ma we awe to na yi sigba de yi gbon ne gbo na o niwe o to ton to lo me to Jesu sin ko me ni leje o hihia yin o so hia ta wo ton loji hia dole nye so mo angeli he no de vo de chete son olon aga yi aslo do shion avone ayi do hwe do de sorti into ota eton nukume eton so di ohwe afo eton so di do tinyon ton etin do ohwe pevi de to alo eton me eso ya du si fo eton do ohuji bo so yi amion fo eton do ayigba ohuji bo to ahwa do ogbelele di wenwena kini to gbigbo gangan wenwena e dahwa mo vo oso shion we yi ogbe yeton do nyewan
Wenena oso chien wele yi ogbe ton do nye wan we nyen pe wan ne so se ogbe de son olome to didohami domo yi hia donu do tle onu he oso chien wele yi wanyan do do aso mwa ye tomblo angeli he nyemu bo eshite to ohuji bodo to ayigba ohuji ze alo eton dagahlan olon bo so yi ewo heti to ogbe kakadoi do hole mehe da olon bo onu heti to emele po ayigba bo nuhe tinto ejile po ohu bo nuhe tinto emele po do ujile matimba shiba to azan ogbe angeli shianwe ton gbe wenwena ena se do ena she do kunkunji yena tota na nudabla chiwewe ton lo dile ye dohlan devi eton yewe gan lodo ogbe he nye so se son olome so vo dohlan mi tomo yi owe pevi he dai to alo angeli he shite to ohuji bodo to ayigba huhu ji tome nye so yi angeli lo de bo do hlen do yi owe pevi lo nami eso do hlami do yi bo dui ena home tue ve shiba ena vivi to unu tue me di onwi nye so yi owe pevi lo son alo angeli lo tome bo du eso vivi to onu sheme di onwi nye so dui vo home she so ve eso do hlami do hie manano manvo dodai to beto susu nukongba bodo to aholu susu nukon nishe bo mimo oweta hegona eheyin o hodido mudida vovo aweton bonvona ogbe hemli bodonu do o son ndida vovo chanwe sin me bo mi pon mi so pon yiro angeli we oholodo ntoli domlo nu eto supo dele dodo angeli lo Kristi Jesu we amu to kogona de nye nomo yisun bigbo oklunoton si nu de owe oklunoton do madodo melele we bo mu an ko meloton e ma jero mile minina niko do oho oklunoton do mlo mehena gona to clayton mehena de sweme ina de son ina de nko ton son a hota longton si owe gbo me we echero mi no wa dede ni no mlo bigbo kuno to mati me nde reze mi ma gan yi ntoli ni mi kun bo chan nye no mlo Kristi Jesu we mi na mo do mlo apostle Jean ena litai to nukon eton we ena no inu na mi do mlo a hota longton nu da blada we mu heyan geli heyazon yi wa podo tokpole Yesu teme ni mi lo pon Kristi Jesu ke yi gbebo wa na mi mo pon de aho ni titome tonte nu to le roro Kristi Jesu si o hade le tin angeli hade le tin bo yele yeto achepipa azon iwa Kristi Jesu tome bo so ahia ye no taili me di Kristi Jesu bo wende
ye we gabi aposi ile na lita ina ile do heo ko gona meto we mi son to de wa awo na ro gwa lo na yi ho chero yemi uwe so mangando do muhe ye detana le do gbongeli lo dali eta yi di Kristi Jesu nu gwedo khia he mi mo khia le ena he mi flin nu titengbe vovo awe nu titegbe ntitan weyin eheyin aslo he chuen ta yi di afo uwe ni mi ponla we ne Kristi Jesu he jiwe we do mo asro de so wa bo chuen na do he so igigwe to me bo devie ton le ma so mo ba bo hona me ho kan bi ode kan ton to fini bo asro le gbigbo we ye ya ni nkan do pele do gbigbo we ye ntoli nu emi nu kundo mo tatali e ko tin to gbigbo me fo cho mi do ayi nu kundo mo bo no po we do gbigbo eton uwe ena no ye mi do oto o sam de do na tegmo di sam lo na kando we pon lo sin do sam lo do mo lo oto lo ni eja he o soji o astronele we taidi o solo le sian wa renoze na do hen so ifide eje bo mu gbodo hiya ene lo hen bon da hiya ene lo dali mi singando do mo lo Kristi Jesu we she ba de we ma do Kristi Jesu we ma yo do angeli lo do Kristi Jesu ti to nko na angeli le bo ni mi na di nu mon taundo hia titan de ngondo mi na moto owe wa lo apostle to me o ta titan afortune ni mi so pon yin o wa lo owe so hia ton o ta titan afortune we mi na so mo do ye so do asro lole sin oho bo hia we to ni hia ayido hedo bo hia ni lo edo flimi oho egbigbo o to baba ton podo ehin ayigbapo wenue o peto retinto no asin ehin o jile wenule yedo chinua bo baba gble ho bo vai won sudo podo sinpo wenue na ro dona ehin no ado mi ma so vai won sudo ma gble ho me dai won sudo ka mo na ro vedo pos mo na ro ve sudo posinpo ayido wedo ene we eze dai taidi hia daho minamo ehin o aho siso ho neton to ehin o Genesis sin o wetame o ta chene afowiaton lo je photon bo eso hemi flin no po dide edoro afo eton lo di mion ton eso hemi flin apajira tonto hemi flin o apajire mion no hetaidi toti hezizonli to Israeli bi le sinu kon when we ye ton son Egypte when we ton son kan mo gbenu mi na mo we kikan ne to Exodus sin we ta me o ta wi aton afo konukun ropo bo ete me si gande ton son flin lo o to baba edo eheyin o ason wa to supo gona aho gigo teme bo alopa teme po bo be mi gan sen ya nko do wewe do e ma chero mi ni si angeli de pepe de ho ate ya nu bi bla me ate ya bo angeli so a hiawi amadu an lita ina angeli wenu na wa bo asegbe ton ni amojo mi oyibo segbe ton e na nkan do chijo na wi de do chijo na Maria do wende angeli Michael pe ha Maria angeli Gabrieli Thomas pe ha Maria holodo yemi bo es ai ha chi so a hemi pa ido nde vodego edodo flindom no o hia henele godo edo etindo owe hunhun pe vide to alo eton mi
owe hun pevilo etemi gan lo bai toli ni mi to nu kon ikeka mi na mo ro de edo owe hun pevilo po bo o gbe fofo chan we lo le do nu taibi o kini si gbigbo kankan yido hode to flin yido o jle ma so timba o jle juwai bo ato ngambe de do jle ngan juwai to aigba jifi bo na do kan ji jle na juwai minito beleson o owe pevilo kretin to angeli lo sin alom dide gbigbo kuno to hemi mo nkun je melo edo dido hiaro o jle pevide we po ntoli minamono yehun we gbo dahode wende Kristi Jesu ya so to yi wa pobo bi ogigome gigo to me bo edo apostle John lo mo je boro lita ito nu kon to bo minamo flin lo ni ino angeli we dai ena gbera apostle John lo ma lita ina blu shigba draw ne to mi weta so ya tatita me edo ni meze mi na hia edo ne do emi lewe yin me titan bo se me godo to mi kurai shigba mi tito gbe mi fon son ku bukati to gbe kaka do itui bo we boy ne heye hu we ehun eklo hu gan pevi hewai we edo inu na mdo mro jle pe de ko do we te ntoli ndele je ma yin kikan ro we hu ni lo mema bo nlo le do na wa chiche mi shigba ni mi kon mo chan ye teswa gbe na o apostle John do mu he o gbigbo vovo chan we nele ye nyen wan do taidi kini ni gbo kangan e ma ha bo na tun mo na ntoli ni mi na bo hia mi ni bo gole ko yi o so hia o tawo bele son afo awe e hia do le etindo owe hun pe vide to alo eton me e so yi adusi for eton do ohuji bu so yi amion for eton do ayigba hunji boni mi no te o vivo eni lo mi na mo owe hun lo to alo eton me mo afo eton ro po afo adusi for tinto ohuji amion for tinto ayigbaji bo ete adusi for to yin to nukon eton nukon angeli loton eba ido adusi for nue mana gigo jiwe yawe adodo jiwe yawe to na wa buna wa rente taidi kikron khena bwa rien kikron etinto hume botimbo to ta so abibo timbo to ya dona o tito jiwe yawe ton to ayigbaji holodo yemi bo amion fo hetinto ayigbaji ena zizi to afologlo nkodo mo ponto homi ma lo po me nue mana gigo shiwi ele ple po me to kleume mi si gan do mo aforopo to hoji lo po to ayigba e ba iro aholu jiwe ewe ton na wa pache to huji muna so pache to ayigbaji mo nu eti to humele ati nu eti to ayigbaji le ple po do na intali ayi mamam to jiwe ewe sinu kon na gigo eton ni sigando so ahia bo we nenu nu ye kando we ma pe vi lo me nu e kan le ena wa chicheme boni mi wa ya fo atontoji edorole bo to ahwado ogbelele di bo to ahwado ogbelele di wenwena kini to gbigbo gangan wenwena e dawa monvo o so shian we yi ogbe eton do nyenwa no e do hiaro angeli enero ogbe aho azonde yezwe we ndo mro niwa ni to wa yi tito mi mo nilo o to gande jato devo me you know se eyin azo wa to eton le do to lo me chenu kon to wiwura me na no singa wa yi nwe na no singa do wa nu bi bele to lo me na no singa akmu me de yin o ta so me to eton le na wenu eto gane na do wa ni ma do wa je omo ken to ton me blo America gbeji nu le wenu ya wa so eni le boni to gan to wule awo je to re me ye ko no de to vi ye ton nu din to abi aho nu din to na to wi wula me le ye ko no sise ye do nu kon
na do wa nyo to lo me na we chi do na we ye gbe do na we ye no ba ya ajo si le do fi de na yi jo no to gan ton te be fi do dagbe be ni na kan bo de le tin ye te so no sekpo no e ton le do e ko lo do ye mi we mi na mo lo mo ko de we do jo to fini si ba we ni angeli lo o we pe vi lo e ma o do nwe tin to we pe vi lo mi e sa wa da wa gbelele bo o we nu da wa o so shian we e so yi o gbeye ton do da wa o so abi o so e mi skan lo gbigbo je so yin o le lo su bo e da wa di de heavy o so no yin won do bo we na o so chian we le yi ogbe ye ton le do yin won o so chian we le do igbe ton le do yin won ye so yin pe won yin ye so se edo mi le so se yin so se ogbe de son olome ogbe de vode wa di son olome bo to di do kan do mo yi ya donu lo do tle o nuhe o so shian wele yin won do e ba ido ogbe ne de dorun e ma yo gbe tatare ogbe ne e do ogbe de bo ye ma na droje apostle John ni singan do ntori wo we awu na no singan do e bo do he o ni ma do e blu afo atonto do lole angeli renye bo angeli he nye mo bo eshite to ohuji bo to aigba ohuji ze alo eton draga han olon bo so yi ewo he tin to be kakadoyi do kule mehe da olon bo onu he tin to emele po aigba bo nu he tin to ejile po ohu bo nu tin to emele po do ojile matimba e ba ido yina do alote na jile ozama so kuba ayi ma so humba e ba ido ahodun ta olonton e na wa igbaji bo angeli ni mi gan yure do ehe o azo wa to nu jenu kona aho jenu kona nu gigoton de do na wale uwe afo chanwe to do le si ba to azan ogbe angeli chanwe to ton gbe we na yin so se do yin so she na kunkunji ye na tota nu dabla chiwe we ton lo dile ye dorlan devi eton yewe gan ledo ogbehe yin so se son olome so vo dorlan mi domo yi owe kwebi he hunda yi lo to alo angeli he shite to huji po ayigba huji tonme yin so yi angeli lo de bo dorlan do yi owe kwebi lo nami eso dorlan mi domo yi bo dui ena he home tue ve shiba ena vivi to onu tue me bo eta utu ye do ni du edo apajre siso de hia na time na mi to kleume mi na mi do owe lo eta idi aho mi gande tanadi o jile pede o hepo bo ahodu shiwi e tonado ha igbaji to ngbo me bo ete utu ye do we tai ne le hwenu edu ena vivi to nu eto me na veto ato boito me ni nwe na mi do mo hwenu wen dagbe si owe je ayi me he si wen dagbe le po yi aya jijeru yi wen dagbe ma ye me po yi wen dagbe aya jijeru yi wen dagbe hwenu supo eto nwe do mo hwele gan to Kristi Jesu wa ni epon meme sunu Simoni he o chiwe we do e ma ku wecho o
hulenganto Israeli tonando bo o mama ana he dasu bo no asu kwena o hwe vovo chianwe bo asu ton aku bo soa be agban ere ton bo ben meton le bo je ko ho kuno ton me bo no tinto flin clé bo san po to de ko to bibla po me wo lo mo so imemu hulenganto bo ayaji je me po to ngoma bo hwenu hulenganto wa o yedo o aho nu directeur le ye ton son fide wa ye mo son pour le voeton ye so a lita ini bo nan nina bo ayaji je go ayi gbaji sigba to direct pade me wenu wecho Christina no bio ki go eton me ye moto class be de jo ntoli o erodu aholu etin to ganji to wenu de do se sun plevu Christ Jesu ton si ho edo eni hu yo polele po papata bo to klabe bon de tout klein robe kaka je wenwe Christ Jesus si o no Maria e wawa o leko wa eyin o Israeli podo o toiton Joseph po bueno flin kaka bo hwen bo abele yewe zon ton viviro so supo ntoli gbeto supo mo ason egbo nukun ton le mo nukun o tenpo no le zizon li chi o le fonchite aya jije supo si ba fifo nu lo wayi mueve bo yete dona a o Maria o meno Maria iya eton doromlo o ride na so ekeni adajamene bo ena no henje gbangba nuwi wura ayiha gbeto leton uwe ni mi pon minamoro o ho e gando vivero he dodo to adolome bo edodo hiaro o nu pe vi heti to weta ene lome mede ma nyon nu ehene shiba eto injre me wenda gbe na yi mu kon bo akodade de na ti mu na so nu comment dit you know la persécution ye na je tout cla bibiana o yi se no leji ene ro sun kan vivere kwa pa lo poji holodo yemi akpa we toji vive e ho ido isi gan so yi ntoli owe ta kun ho kun to me no domlo o chiwi e we na se ekeyin o témoin awede le ran medide awede le ran bo o ho ye to na ta ni mion to me to me bo ye na su o lombo chiku manja mo ye so do o sini les ohun ena so yin mo bo nde maka do alotena mo nkuna bio ayi ho so mo bo yin no kun hala mo ndo ha ni mo kaka ro joro ni Christ Jesu mo wa gba Christ Jesu to ma o pe to aso me fite we mi wi se no le na te ni no teme nko mi na nte nínú mo kojo bo mi wi se no le so ayi gbaji kabi mi ma te so ti to ayi gbaji vive we hen wa ntoli me dide awene le yina wa do nwe hi krun chiwe e ton hi ayi gba we ba holodo yemi na kanda yi ekeyi o weta he do me dide awene le si ho da ibo mi na khia na me de jo amonu kunje me bata to clew me mi ga we sina do mlo hulengan to ayi gbaji fi to Christ Jesu me e ma inu vleke sede e ma inu e vivi ta e di winde wecho mi na mo vivie ne etu wende Christ Jesu bio kiku eton me nugbero mi ga mo vivi vleke se ni we ayajije ayi gbaji fi ton le mi dasu mi mo ho mi gba ho mi mo akwe akun mi ton yon akun vile aho yise bo to son lizi to asonja wiwa me de hi ho na wutu no le ba son lo gbo we ne le ga ayajije wa si gba vivre nu eton to klade pepe he mi na wa panta to vivre lo e na yin vive bo ho kuno ton do detana uwe ni mi na mo ni mi to nu kon yin ye ra do ni do egbapo akota supo bo na dodo da ido eji o gbe supo gbe to supo susu e na dodo da ido ye mepoji aholu susu nkan eduna idodo da o holodo yemi bo ni e do vive ne ho e ba ido chiwe we do dido nugbero akota le na yise betole na ahosu me da ho le ngan so le ko panta chiwe we sigba vive nu fifo nu lo na wa yin vive nu
Bonne kato molo. We don't know. Aho. Fifo nous popo ton yon gan bibe. Bon in beto te fodo vive me. E du vive to aigba difi. E yon gan e ni du vive to lome we bi olonzo do me. Holo do ye mi dima. Holo ye mi. Bon ni mi na ho bonakun mi na monomlo. O demiton nando veji we do vive we no le esi gan yin dide we lodoro eso si gan goma yin dide we lodoro to wenwe boya kunle pon e plewe to tire to ebe to gbeji zoni lo me boya je ma te ko so yi Kristi Jesu wa to kunle pon me mo ko kunle pon me de ate ezobo anton nu atori we bi nu atori we avori asan gbe asan de bo so azi avokade asanton bi asan de bo kadagbe eba ido Kulengan todo diwe mo. Kulengan todo diwe mo. Edo yiro we. Do yesu ni akun. Amono. Tu klaro po jemi te to nukun bibi ame. Mi mamo kok pena di de jero. Bo adona hunwa kogona. Kulengan to tongo. Ete to ahunra aho kogona kulengan to tongo. Ahunwa kogona kulengan to tongo. Ntolido. Edodo. Mi dibuna. Me siga wagbasa bo ma siga wigboblo shigba mi dibuna me e wagbasa godo e so do no na do sise wigbo pa lindo po sedo pasudo me boni mi kombo chan ni ete no mlo ara so adu vive de we boya ye ko yiro ye ta ide apostle Paul bo akozi avocat to ipe kaka bo ye o mo no njo ni ma tinga tonson dalitwe shigba baba to lon pon we kan mo do ekewo me o mwindagbe la tochi we na yin fide je o lon che na no je filo mo angeli che la no to te je de ji na to hi heji bo asun ja o na no to jijo hiya supo na to jijo awutu no le na to asun igbo mo ale no le na to tun ra imo baro pa han hi andaba de pepe de na ido amagan yin de pepe Kulengan lovo bo de pepe de ko dodo mu e baba doro jiwe manano manache e manano mache uwe na do vewe sino ato gbechese bo ato kumono meme nyonwe maka nyu ni wosuma nyu mine kunde to ko do di nde ko chedo gwe nwe ko hamile adan ko gbomile nawe ngampa igbon yon jiwe we lo e ma siene nyina ndo na we do ko domi le mi son kan do bodo hopo na baba jiwe we ndo se ogbetwe nugbo ero tukla lo supo akwachele po vodon ko sanu supo nano mo Kulengan shigba awutu lo ma ponte tukla lo ma ponte na fiche ma ponte na suche e so fo moto nyande jiwe shigba ndo gbetwe sedi bon to gbe yina oyiro to nto gbe yina Kulengan to nto yende joda ina we na ni sigan yimi di dente manyonde agbatoro pete we yin to gbigbo me shigba ho to do to na no e agbatoro gbigbo me ton le na ahota lon ton si eheyi o gigo na yin yeton nwa dide ntero wale blanam li ayi hachewe klom lile chewe boadana ayi hache owe heno hegbeto nu jiwe we bo beto no mo vivi jiwe ton bo ni beto te so atutu klame ye mo so no dina pon ko doro ino mo no ye ko nyon nu enyon bo ye na tele gojen we bo hofo chale wa so emi lo to ayi hache mi na we na chapodo ye po de pepe ni ma so de mi to so ali oto ejiblo de pepe ma so de mi to so ye me blo man no ye me kaka doi nama oviche vile ni wiwa to den Kristi Jesu ye ni me sen totwe azon wa totwe o wen do totwe to ngbo podo atodo po nji se do dechi ado si uto baba to Jesu sin come nishe dide ado podo yen podo onyedo ye ko kan iko to do gbewe mame bo ndo po e na ndo na we ti han gun we da gbe ton bo bio eme ne so dro we je we bo anyu we kan we han mi
mina dona we dia ankan ba igboto ogbonto lo me boya patra gi asote ma mina so dona we dia ankan so yi ba igbomo mo akunda gbeto oton ma no ma hode na akun okun oton odo yi se no lepo baba to Jesus sin comme mi wule die to nu kontwe odo ehin agba to mi ton po to gbigbo mi bo mi mo do pele po vivonu ehin oweta o ta wo so hia ton lo me edodo hia do so de ndina vivi gbon to bibe we no ton vive de na fun eto yeme shiba mi du vive to yeme ni yeme mi du vive te e ma yin tu klane o anyo de amba igboro lesu vivi ntoli adodo mo to na no e me he timbo ta vivi dile ina sunsun adasina o ho to enugbo e ma yin lalo bon ho de na beto etin to tu klame yi se no pataki etin to tu klame de to kule kume boya yi chi ndewa bo ahovi obi e me do na no bia no kuna na vle ko chonko ni wa je yin ko to go ho de alogo to eni wana baba to Jesus sin come alogo to eni wana to niya me ye ni si egbe to hwenu na dam lo to amlo me zame ye ni mu ba jono do ho na do de we ki tun do te bo na kogo na na ni do tinkan ton son tu klai ton le me papa to pele po me mi ho de do hwenu ejle na no te adike yi se mi to no teblo adike wan yi mi to no teblo ni ndo mlo mi ma ko yi pe we to gigolo me tu klari na kona yi a check pipa yi o tue do ayi baji do wangeli ene rezi afo adusi afo adusi do ohuji amiondo ayi gba ohuji adike tu klani le de pe fimi yi son teblo mi no te do yeme gligli na gigoto elo kwa kan shosho abasi baba to Jesus sin come we mi ho de lote ni she mi wana ma so inu kan mo to treme mi dodochi wo ndodo me ho le gan to Kristi Jesus ton e so iwe de vonu to treme to gbe po gbe suge po me e dabo.